рафиқон салом. баҳор муборак. соли қаблӣ як барномаи таҳия кардем, аз ду қисм иборат буд. хеле тамошош кардед ва дар зераш навистед ки боз ҳамон лаҳза низ мо тасмим гирифтем ки як барномаи таҳия хоҳем кард дар миёни долу дарахту ҷодаҳо, дар миёни сабзаҳо ва ба мақсад расидем. зулайхои нозанин, ҳунарманди бисёр бузургу азизи дили ҳамагон омадааст, вале ҳамроҳаш ду марди ношиносро овардааст. ман намедонам ин мардҳо киянд. салому алайкум ба ҳама мухлисон ва бинандаҳои барномаи ногуфтаҳо ва ташаккур акаёрзуҷон ки ин қадар фазои зебо барои мо омода кардед, ҳамчунон қолини хушрӯ. Ташаккур. ногуфта намонад, ин қолинҳо аз қолинҳои форсанд. агар сифати боло хоҳед, нархи дастрас ва хонаи зебо, ҳатман аз қолинҳои форс чизе барои худатон харидорӣ кунед. рақамашонро инҷо навишта мекунем. хуб, зулайхоҷон, мехоҳам ки бо ин ҷавонмардон бинандаҳои барномаи ногуфтаҳо шинос шаванд. номи шумо? муҳаннадҷон. Юзорсиф. суҳбатро аввал бо ҷавонмардон сар кунем, Майлаш. чун мебинам бисёр беқарор шуданд, инҷо зери дарахтон давидану бозӣ кардан мехоҳанд. Бошад. як писта мегирам. пистаро пинҳон мекунам. касе ёфт, аввал суҳбатро бо ҳамон кас сар мекунем. мешавад? Касе наёфт? Не, касе ёфт, аввал сухан мекунад. Юзорсиф. юзорсиф чака партофт. юзорсиф, саҳар вақте ки аз хоб бедор мешавӣ, чӣ кор мекунӣ? Хали бозӣ мекунем. Стендоф. Агар ки чӣ мо бирем хона, мо даду бор данад мекунем. О, бачам, ана Неки аввал гап задан дар кор. Саҳар аз хоб мехезӣ, чӣ кор мекунед? муҳаннад ва Муҳаннад гап юзорсиф. зад. Ӯ бирафт. Аввал мехезем, дандонора мешӯем, завтрак мекунем. хӯрок хӯрдед, шикамо сер шуд, куҷо меравед? Охи пушокамонам мепушем, баъд мерем садик мактаб мерем. аввал мошин берем. Ман садик намерем. ин муҳаннад мактаб мехонад? синфи 4. дар синфмон 15 касем, 11 та бача, 4 духтар. Ман қатъи 11 та бача ҷӯраем. 11 кас? номашон чи аст? алим, беҳзод, мустафо, абубакр, фаршед, абдулло, духтаро чӣ ном дорад? каёнуш, бо духтаро чӣ? духтаро айша, алексия, сафия, мадина. юзорсиф, чӣ бозиҳо мекунед, чӣ мехӯред? лего бозӣ мекунем, берун мерем ё ки лимпопо мерем, бо чӣ инкай ки бо камтар пас бозӣ мешава, чӣ примерро райшон метан, чӣ ма против я дахта дувор чӣ як алабор будам, умара ягон бор оли набарид. Да кадом бозӣ? Да бозии математика. Касе якум менависа, звездочка мегира. Агар ки касе гирифта звездочкара, ӯ дистоша боло мекуна. ҷанг накардем қатъи кӯдако? қатъи кӯдако ҳова ҷанг кардагем. барои чӣ? мо кай ки дар лимпопо мерем, ӯ бозӣ мекунем, ё ҷанг мекунем. ана ман ҳамата сахтам садик. ана чӣ мехӯрен дар мактаб? чӣ мехӯрен? бас дар мактаб дар боғча чӣ мехӯрен? ана мода чой метан, дар якум завтрак мода каша метан. Ма тоқа як кашара мехӯрам. Ана дигариёша не. Якумушда каша метан, қатъи чой, чӣ деюмушда очин дерай, чӣ мода
دیم اینایی یه اوقات میخوریم قطی چای کم کم انگلیسی را میدونید؟ هوا کو انگلیسی گپ زنید؟ شما با انگلیسی سوال شدنی بگه. Do you speak English? Yes. What is your name? My name is Yuzorsi. My name is Muhammad. Good. How old is you? I'm 10 years old. آفرین. یک چیز دیگر در خانه از همه زیادتر کی رو دوست می‌دارید؟ آچا اوچا؟ اگر اوچا اینجا نمی چی میگفتید؟ اگر که اوچا نمی بود کی را دوستان داشتیم نه مگه اگر اوچا در این نمی در اینجا نمی در اینجا نمی بود. ماند موهانت انتخاب میکرد. نه اوچا یا بازی چی بازی میکنه؟ استنداف اوچا یا استنداف؟ اوچا ها اوچا یا کاشا؟ اوچا اوچا یا پیستا؟ اوچا اوچا یکم اوچا دویم دیم محمد یوزورسیف. مواند یوزورسیف یک دیگر رو تونه یک گپی دیگر روزشا میگیم لیکن نه؟ روزشا میگیم؟ یکم بر جنگ کردین در خانه؟ و مگه ای گفته که ما در کراته ساختم ما گفتم ای دست بعد ام خلی بوش کردیم بعد کاراته کردین؟ من کاراته نه تکواندو تکواندو؟ کو یک الیمنت چه نشان خیز از جد خیز خیلی مشق میکنید تکواندو نرس را. وایدا میکروفون در نرس کنی چیکار میکنید نشان اوجا ده. میره؟ این خیلی اگر که این پراوی دستای این خیلی میکنی دسته در اینجا میمونی آها آفرین Popular. فیلم تماشا میکنین فیلم کینو و کدوم فیلم را ایگرا کلمه را آها بو چی با تمام تمام ما با ایمولیتیکا با کباب تماشا میکنیم با دمای یوتیوبر را یوتیوبر را کدوم یوتیوبر را میشناسین برسر برسر مستر بیست خیما جنتلمن خیلکا میستر بیست جنتلمن با چی بود ناوی ترینر با اپالون چی با ایروکس ارتکول خولدیک ارتکول خالدیک مستر بیست میخواین ویدیو کنین در کلونی نه حاضر نه یوزورسیف چی ویدیو اوچنکو میکنید یکم ویدیو داری اینستاگرام داری کو اینستاگرام ندارم. ندارن دیگه کسا میکشوی برنامه اینا یگان آدمایی که چی میکنن اینستاگرام هوی میکنن برنامه هم میکنن. این پوچت عجایب قد میکرده خدا این پوچت تو این سر کتفا میآید نه کنی بردار دستامون مانند عجیب. یک ارزو رنگی وای میشوه آها خیلی این از منم همون خیلی یه آدمای هنرمندند دسته هممون یک آه. کلان شوین خیلی چیکار میکنین فوتبالیست مایلش فوتبالیست خودت ما کیبر سپورتسمن کیبر سپورتسمن فوتبالیست کی قطعی و چشم میمونه کی میروه جدا میشوه ما یا خونه میگیرم اونجا ما اوچا ما میبرم قدیم آها یوزورسیف چی ما کتی موانه بستم آخر همه تو با یک جا جمع میشین راستی گپ یوزورسیف بهاد акаша бисёр дӯст медора ҳатто ма пешаи барнома раҳда пурсидам гуфтам ки яке биган ки кира бисёр дӯст медорен чӣ мегӯен и бисёр ростша гап мезана гуфт ки ман муҳанада нағз мебинам баъд диюм очара ба ман гуфтам ки нехай биё ақаллан дар ҳамин барнома бигӯ ки оча ман дӯст медорам баъд бо дар хона биё бо ҳамон аката дӯст бидор и бароям мега ки ман қатъи акам мерам зиндагӣ мекунам а иш бисёр оча дӯст дорад муҳаннад фақат очам мега دعایت به زبانم عزیز و دل و جانم تو سازنده وطن پناه و پشتیبانم مهند کلانش زن میگیری؟ مرد باید زن گیره؟
خیلی کلان شد با میفهم یوزورسیف چی زن میگیری کابدان نمیفتیم نه نشون نبینم دختر را. ولی سلامت میتونم دادر بازی میکنی یک جای قطعی دختر رو تو قربینا. کی؟ تو قربینا. اروینا خوشرو است دختری نقص؟ دختر نه. بهترین چند ساله است اروینا؟ 7 ساله؟ خیلی سیاهک یا سفیدک؟ سفیدک. لباسوش چی خیلی است؟ لباسا و فقط هر خیلی نپوشن. لباسوی اروینا نقص یا لباسوی اوچت؟ اوچم. از خودت چی؟ ما قطعی همه سینفمون مافیا بازی میکنیم فقط. یک کار میکنیم اگه شما خودتون اینجا بچه های نقص گرفته شدین حاضر از اوچت میپرسیم که کی شوخ است کی آرام است کی بچه خوب است کی کم کم خلیگانه بیادبی میکند اینا را از اوچت میپرسیم بچه ها تیارین من حاضر میگم که کی خلیگانه خب من خود میدونم کی بچه که گپگیر خوب مهند بچه گپنگیر شوخ یوزورسیف بسیار میخندیدگی یوزورسیف بچه آرامک و خپک مهند بچه غمخور مهند بچه بی‌پروا یوزورسیف بچه شیرین دوستدار یوزورسیف بچه اوچه دوستدار مهند بچه گیرونچک یوزورسیف بچه بطاقت این خیلی بسیاری درد چیزا را یوزورسیف طاقت میکنه این بسیار طاقت نمیکنه مسئله آرامی و مثال یگان چیش نخری بگویش میفهمیدگی مهند است با صبر جنگره فرخوری خونقب خونقب تازه‌کار مهند میگن که چخیل زن میگیریم زنای ما چخیل باشن مهند نگفته یوزورسیف گفته چی گفته است؟ ما جوان نبودم. مار این سکرت ای مار سامالیو دایا گپی زور گفته گه خیلی که گفت اوچه سکرت نگو برای من نمیتونم گفته حدیثه بچه قهر میکدگی یوزورسیف اینه حاضر کار کرده بچه کورکن بچه کورکن راستی گپ یوزورسیفه بهتری بوده است چی گپش میگم ولی سنی ما بگرد بچم همی خانه ده همی یگان بچم یگان چی را بیار میگم که میده و خرسان میشه و همی کار بود کنی نمیری یک مالدست در سری استینش بوده است ایسه بگرده که بچم میمبرم بعد دانه تعریف اینه با ایسه گردون زلیخو میخوام درباره همین بچه ها گپ زنید که چیزی که میخواستن مهیا کردید حالا چگونه یعنی آینده شون چخیل میبینید مهند بسیار دوست میداره که فوتبالیستی زور شوه انشالله که مقابل نیستید که فوتبالیست نه در این کار کمکش میکنید البته کمک میکنم فوتبال هم میروند باز انشالله که در آینده خارجه روی میکنیم که اینش یک کسبی را نام گرفت که راستی گپ خودم من خودم نمیفهم چیزی گفته چی بود کلان شوی چی میشه کیبرسپورتسمن چیه بچه‌م کمورا بفهمونه روستا بازی میکنی اینا یا آرنا میرای داوجان کامپیوتر یا که در تلفن یا که در آیپد امو یگان استند اف ام خالی بازی را بازی میکنی بعد پول میگیری معاش میگیری ایده در اینترنت ای هوا بازی میکنی ایده اینترنت در بازیش نه پول میگیری آخی نکی کم این بسیار میگفت که ما چی میشم بکسیار میشم مزیک میشیدم میگفتم با این قخشرگیش ایره هم مایجا شدید تپید میکنه میگریستم که نه که بچه هم نزا هیچ وقت بسیار بیره مایخدش همین
яке дар хона агар бозиам бикунем бугӯй ки хай на биё заданак намега хай хотир намебина чамай мезанад ҳышт мерава баъд мегӯм ки не спортсмен бояд нашава. чӣ хели мошин мегиред калон шавед? кадом мошина дӯст медорӣ? Toyota Supra. BMW. BMW? Toyota Supra BMW. очада чӣ мошин мехаред? Гелик. Самый дорогой машина в мире. Хайма чорта мехарамад. Гелик розовый, Феррари, Ламбо бо Бугатти. ягон шеър медонед? шеър медонанд, сура медонанд, ҳамаи чиро медонанд. Тоҷикиша бугум ёки англиси? тоҷикӣ, англисӣ, сура. наврӯзи диёр омад, пайғом ба кор омад, дар мавсами кор омад, наврӯз муборак буд. Наврӯз муборак буд. Наврӯз муборак буд. қарсак мезанед? Экстрабу. Не, навбати худат. Ту тоҷикиша бугу. Бес. Ай, ман тоҷикӣ надонам. хай русӣ? Русӣ надонам, неки англисӣ. англисӣ. Фаромӯш кардам. Ҳозир. Расцветали яблони груши, поплыли туманы на Григорий. Выходила она перед Катюшей на высокий берег на грудой. Выходила она перед Катюшей на высокий берег на грудой. қарсак мезанед? ана англисӣ. Bring back, oh bring back my bunny to me. Bring back, oh bring back my bunny to me. браво, you will done. англисӣ. Jump and clap, New Year's here, and I'm so happy, dreaming, are coming, new day, happy day. happy day. Thank you so much. Acha sura bugum. Ho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ino ataino kawsar fasalili rabbika wanhar. Inna shonyaka wal беҳтарин қарсак мезанем. ба фикрам хасташон кардем. хай бачаҳо саломат бошед, хушомадед. бо биёед ин ҷавонмардон ояндаи миллати моянд, ояндаи ин ватан ҳастанд. сипос мегӯям ки омаданд. ногуфта намонад ки бай муҳанаҷон як суруд барои футболбозои тоҷикистон омода кардам. дар клипаш иштирок мекунад. рӯзои наздик клипаш пешкаши тамошобинон мегардад. беҳтарин. рафиқони азиз, ба ин кӯдакони зебо иҷоза медиҳем ки сайругашт кунанд каме, зеро бо саволҳои худамон хасташон кардем. вале шумо дур наравед. суҳбати ҷон ба ҷон, дил ба дил бо зулайхои азизу нозанини мо дар пеш шуморо интизор аст. ногуфтаҳои зулайхо. зулайхо ҷон, чун бачаҳо рафтанд, акнун метавонем суҳбат кунем. ман аз саволҳои шумо хеле метарсам. вале натарсед. ман мехоҳам шумо мутмаин бошед, чунки дар барномаи қаблӣ хеле зиёд гиристем бо ҳам. ҳамаи гирияҳоро мемонему. шурӯъ мекунем аз ва ваъда ҳам дода будем ки як барномае мекунем ки бале саропо аз шодиву ханда иборат бошад. аввал муборак шавад. муборакии ҳаҷ рафтанҳо. ташаккур, ба шумо ҳам тааллуқ дорад иншолло. ёдам ҳаст дар ҳотели Hyatt Regency дар шаҳри Душанбе бо ҳам роҷеъ ба хобе ки дида будед суҳбат кардем ва ҳамон ҷо тасмим гирифтед ки меравам. бале чӣ тавр рафтед, чиро дидед ва чӣ тағйироте дар шумо ба вуҷуд омад? ростӣ дар мавриди хоб агар умр вафо кунад ягон сол баъд қисса мекунем. як рӯз дар Тошкент дар сабти клип будем. дар сабти клипи бача пушаймон мешавад. ҳамон суруда сабти клипча кардему бояд сафар мекардем, ба Тоҷикистон меомадем. баъд дар хоб мондем. самолёт рафта аллакай Тоҷикистону мо мондем. баъд омадем
ҳотел дар уҷа бо ҳамроҳи продюсерам Берӯз Еваров будем. Он кас гуфтанд ки ман ҷустуҷӯ мекунам, агар бошад ягон раиси дига боз вай мекунем, меравем ба Тоҷикистон. Ҳозирашта шумо камтар истироҳат кунем. Гуфтанд ман рафта ҳамун либосом қатиб дар ҳотел хобам бурд. Як ним соат хоб бурд. Ҳамун ним соат як хоб дидам, мисли як филме ки хеле дуру дароз буд. дар он хоби хурдакак хеле маъноҳои зиёд вуҷуд дошт ва хоб будам, аз хобам бедор шудам. Ами хел ҳам аз гирия болиштум таршида, ҳам худам арақ кардам, ҳам хел тарсидам. тарафи акай Берӯз занг задам, гуфтам ки акай Берӯз, мешавад ки ҳамин ҳозир ман билет гирифта ба ҳаҷ равам? баъд чӣ шуд гуфтам, пурсидан хел қисса кардам ки чӣ хоб дидам. баъд гуфтанд шояд саростима намешавӣ, камтар фикр мекунӣ, чун аз ин зиндагӣ ба як зиндагии дигар ба зудӣ чӣ хел оли фикр накарда мегзарӣ. ман гуфтам ки ман ҳама чиза медонам, аллакай биё ман бояд равам. хай гуфтанд ки ваъда доданд ки ман худам билету чизо амин ҳотелу ҳамаша мегирам, биё камтар сабр кун. хай омадем Тоҷикистон. аз байн фикр кунам як-ду моҳ гузашт, баъд сафар кардам ба ҳаҷ дар рӯзи зодрӯзам. дигар чӣ бигӯям ки намедонам чӣ хел ман ин 30 сол зиндагӣ кардам бе ин ҳиссиёт. ман гуфтам ки гирия намекунам. ман намегирям. оли меган изилайхои қагирёнчикай. баъди аз ҳаҷ омадан ҳамроҳи Даврони Раҳматзод, оҳангсози маъруфи кишвар, ба дидани Зулайхо рафтем. он ҷо низ хеле гирист, хеле гирия кард ва башорати он маконро овард бо худ. яъне ҳозир барномаҳо ман мебинам, масалан қати шумо ма чӣ хел дар уҷа ашк рехтам барои як мисол як каси дигар, барои як банда. инсон бояд ҳамеша бо ишқи худо зиндагӣ кунад. яъне ки ҳамин ишқи зебоай, ишқи бехиёнат, ишқи бедуруғ, ишқи ки дар ҷавобаш ҳамеша тӯҳфаҳо ва сюрпризҳои калон мегирӣ. як ҳисси дорум, акай орзуира намешава ба бинандаҳо ё ба шумо гуфта, чун хеле ором шидам баъд аз уҷа. хай ба қадри зиндагӣ ман рости гап худма бисёри бад ғам медодум. тӯй мерафтум, консерт мерафтум, клип мекардам, байт мекардам, ховна мекардам. инсон қиматтарин чиз дар зиндагӣ хичай. бояд як каме вақт биёӣ барои худат зиндагӣ кунӣ, барои худои худат. хай бо дига ҳунармандора сахт ҷо нарасам, ман мисоли чизора барои намегум ки ҳама бояд ҳамин кора кунад. ҳар кас зиндагии худаш дар дасти хичай, интихоби хичай. вале ман зиёдтар вақт биёвам бо худо суҳбат мекунам, намоз мехонам. хай ин чизо бояд реклама нашавад, метавонем бибрениш. аммо дуюмбора низ рафтед бо аҳли хонавода? бале, дуюмбора мехостум рости модарма равон кунам. модарам бисёр ай самолёт метарса. гуфт агар худат бирай бачам мерам. хай яъне ки бозам худованд хост ки бо ма бирам дуюмбора. бо сабаб шид. худо бо садбораҳои дигар ягон чизои дигара сабаб куна ки бобирам. вақте дар амуҷа будам, одам бепарво мешава. ами фақат бояд ки вақт биёвӣ намозта ақаллан бихонӣ ба вақташ. вақте дар уҷаи зиндагида одат кардам, хеле истодум. нахостум ки мақсад бо биёму бо саргардон дига кору бошум. ҳамин хеле мешавад ки дар уҷа ҳатто фарзандота аз ёдат мебирорӣ. хиёл мекунӣ ки бо ҳамин ширинишон, бале бо ҳамин қадар ширинишон бо фуромӯш мекунӣ ки
фарзанд доштида. баъд гуфтум дуо кардам, худоҷон гуфтум агар зурум бираса, шароитум бошад, мара зуд зуд ба хона даъват кун. гуфтум дар як сол барои худам ваъда метам ки 2 бор ба ин макони муқаддас ман меом. ҳамин хелам шид ки аз рафтагим 6 моҳ вақт гузашт ки бо қатъи очаам шо рафтум. фикр мекунам дар як сол 2 бор маънеш ҳамин шид, ҳамин дуо қабул шид. бори аввале ки рафтед, ёдам ҳаст гуфтед ки дуо кардам ва талаб кардам аз худо ки он ризқеро ки бароям медиҳад аз роҳи дуруст бидиҳад, яъне нагзорад ки ман аз ҳамин эътиқод, аз ҳамин боварҳо дур бошам ба хотири ба даст овардани ризқ. ҳамин тавр шуд зиндаги? бале, шумо аллакай хай медонед, бисёр ба пуррагӣ нақл кардам. бояд дар ин савол ҳатман ҷавоб бигӯм. дуруст? рости гап дуо кардам ки кори мо чӣ хелай санъат, яъне як кас зодрӯз қайд мекунад, як кас соли нав мешава, ҳатман бояд клуб рай, консерт битӣ барои одаморо бихонӣ ки ба даёҷа пул ба даст биёрӣ. рости гап гуфтум худоҷон гуфтум ризқи мара як хеле бите ки ма хай маҷбур нашам да ба ҳам хеле ҷо бирам. дур нарафта ки хеле шид. вақти сидқан дуо мекунӣ, сидқан мегӯй ки хай михел аз як ҷои ризқат меояд ки худат ҳатто интизорш набудӣ, боз 10 баробар зиёдтар. ба боварӣ бояд ба худо суҳбат кунӣ, дуо кунӣ, мисол дар намоз. иншоалло ки худованд ризқа ба ҳар тарафе ки бихоҳӣ меорад. зулайхо гуфтед ки фурсат меёбеду бо худо гап мезанед, гуфтугӯ мекунед, чӣ мегӯед? рости пеш фақат талаб мекардам, хай чӣ мегӯй, и бите, у бите, мошин бите, бойгарӣ бите. хай одамизод сершавӣ надорава. ҳозир рости гап ай сабабе ки алҳамдулилло ҳамаи чӣ дорум. агар 1 соат ҳам суҳбат кунам, 1 соат сипос мегӯм, шукр мекунам ки хай ба ҳамин будагӣ шукрона. фақат сипос мегӯм, фақат мегӯм ман чӣ кор кардам ки мара ин қадар назар кардаӣ. намехоҳам таъриф кунам, не ки чизе ки хостум дорум. алҳамдулиллаҳ. зулайхо, шумо куллан чеҳраи худро напӯшидед, зери ҳиҷоб панаҳ накардед? не, чаро? вақти соатш биёя иншоалло мекунам ҳиҷоб. баъд кам кам суруд мехонам. яки як бора ҳамаро партофта рафтан бисёр душвора, яъне аз иқа мардуме ки ҳар рӯз менависанд, ҳар рӯз қадар муҳаббат мекунанд, дил кандан бисёр душвора. як суруд мехонам, як ба туё мерам. фикр мекунам ки ин ҳиҷоб лоиқи саҳнаҳову чизо нестай. ҳиҷоб кардӣ бояд хонада бишинӣ. барои ин ҳозирашта ҳамин қадар тонистем маҳкам кардем. модарбузургҳову модарҳои мо ҳамин як рӯймолро дар сар мекарданд, ҳамин як пироҳани тоҷикӣ ба бар мекарданд, хеле зебанда буд. бале. ва ман мебинам ки имрӯз атласро хеле зебо рӯйш додед шумо. ин кори кист? кори идеяи худам ки чӣ гуна бояд духта шавад ба Лидия Андрей. мешавад ки саҳнаро тарк накунеду дар ақидаҳои худ устувор бимонед? рости гап ҳозир тарк карданӣ нестам саҳнара. оянда бохай намедонам чӣ меша. ягон нақшае нест ки дақиқ? не. чаро нақша намекашед? рости пеш нақша мекашидам, медидам ки намешуд. ҳозир бошад таваккал ба худо, дигар ҳечи пешакӣ гуфта наметавонам. чизе ки насиб дааст ҳамаро яъне мебинем. нақшаи ӯ аз нақшаҳои мо беҳтар аст. беҳтар аст, хубтар аст. бале. чанд таронаҳои нав иншо кардем? таронаҳои нав бисёр зиёд кардем, ба ҷо кардем. фикр кардем ки консерт мекунем, вале ягон толори калон пайдо накардем. рости ки консерти калон бо шуку ба ҳамагу чӣ мегам, ба ҳамо ҳавасон бирасам. хай иншоалло. чаро бояд мешуд
جایی نشد. هم پیدا شده بود برای برگزاری کنسرت. چی شد؟ اجازتش نتونستیم گرفته. در کجا میخواهید کنسرت اگه بشود؟ میخواهدش البته در کاخ برباد. اگر در کاخ برباد نشد بعد جای دیگر. خیلی که یکی برنامه ما میبینن اجازت میتن. به هر حال گفتید چی خواهش که کردید اجرا شد. بله راستی راست گفتین نه که امیره خواهش نکردم از بالا. نمیدونم درست است نه درست است چرا میترسم. درست؟ اگر هنر رو در یگان مدرسه و مکتب گرفته میشد از مدرسه و مکتب کیها میگرفتن؟ بله از من و شما میگرفتن میموندیم. اینکه نمیشود هنر رو گرفته این حقیقت است. بله با مناسبت این کنسرت چند کارهای نو نیز راه اندازی کردید. شام رفتیم با دوران رحمتزاد نشستیم و با هم 3 نفر اطراف 2 ترانه خیلی زیبا کار کردیم. با خدا یک پرچهش رو میتوانیم بخونیم لیکن میترسم که ندزدن. نه نمیخونیم اکا ارز جون. نخونیم. نخونیم. از ترانه هایی که میتونیم بخونیم چی است؟ یک سرودی پاپوری شما مدن نویسندگین الات میکنم بله. دزدیدن یاد میکنم در دوامش یک سرودی دیگه داره. یا آهنگ دیگه که خیلی آهنگ دوست میدارم. حتی در یگان محفلان میخونم همه قبضاوق میخونم که گویا همونجا درباره خودم خونده است. گویا توی خدمت همیرا میخونم. گپ زدن نایبت چرا گشتن نکای کوچرا مزه آلو چرا زیقشیده یاد میکنم 6 تا سری بلندی در شبی آینه بندی زیقشیده یادش کنم یاد زیادش کنم. عجب. من هم همین قسم این ترانه رو دوست میدارم. بسیار شیرین است. بسیار شیرین است. بله زلیخا هنوز هم عشق به دنبالتان میآید؟ سایه آن عشق هنوز نرفته است از روی سرتان؟ راستی اکای ارز جان من از اون عشق فراموش کردم وقتی که با عشق حقیقی آشنا شدم. بازم گفتم عشق بی ضرر. نه که فکر میکنم که تا اگر با اون عشق آشنا نمیشدم به این عشق نمیرسیدم اینقدر جدی تر. چون من فکر میکنم همه میگه که من خدا را دوست میدارم. نه که دوست داری میشوه با همین تمامی وجود با دوست داری میشوه اما عادی. اون وقت میگفتیم خیلی با خدا اکنون عادیش که دوست داری نیست. عادیش همین خیلی همی میگوی که خیلی ها یک ساخته کاری است. مثال در هر یک دعاهای خودم جواب گرفتم به همین معجزه ها و خورده زیادتر عشقم صمیمیتر و مستحکمتر شد. ولی من دیگر به خودم اجازت نمیتم که خیلی عشق بازی کنم و خودم جوانم درونم الکی هم مای زندگی را دیده پیر شده. همین خیلی یک نوار روی کار اومد بچه ها به خبرگیری شما رفتن دف زدن چیکاری کردن در اینترنت؟ کدام؟ هنرمندان دف زدن راست میگین. وای هنرمندا همین خیلی تصمیم گرفتن که خانه من بیاین بشینیم. خیلی بد ندیده بودیم. راستی از وقتی که حج کرده بودم یکم بار دیگر قبطوی محفل چیزا نمیرفتم. هنرمندا هم یک دیگر را کم میدیدیم. خیلی هنرمندا زیادن همونایش که زود میدیدیم در توی خیلی در صفحه اینستاگرام زیاد می نویسن. بعد یگانجا شینیم خیلی یگانجا شیشتن راحت نیست برای من. گفتم یگان روز خانه بیاین خیلی همین خیلی شیشتیم. بعد این خیستن رفتن شونده همون خانه من خانه ملی کدم همجا دایره و همه خیلی چیزا ماندگیم همون را گرفته شوخی کده اینی رفتن شونده همون یگان مینوت بود همون لحظه که دایره زدن سرودخوانی کردن همین خیلی بر اومدن رفتن و ما را در اینستاگرام ماندیم که بسیاری ها گفتن که حاجی طلبان. آخه حاجی طلبان با میدونستگی ما به حافظیه حاجی طلبان دیگر خیلی وای حاجی طلبان نبود. بعد من خودم با این قانون و همه چیز قطعی شناسم. من میدونم که ممکن نیست اجازت نیست. من حتی نگذاشتم که برای من از آمدنم از حج پاوانداز بدازن یا که مرا دعوت کنن حاجی طلبان. من خودم دست کشیدم از این چیزا. من گفتم من لازم نیست
این حاجی طالبان نبود، یک دیداری دوستان بود. مهمانی اومدن؟ بله مهمانی اومدن. زلیخا، ترانه‌ای که نو نشر کردید با برون، ترانه منیژه دولت ها. بله این ترانه رو بسیار میخواستم که یکی از ترانه های استاد منیژه جان رو گرفته در روز کنسرتم با همون نغمه هاش رقصیده و خوانده اجرا کنم. ولی بازم خیلی که قید کردم بازم میگویم کاری کنسرت من کمتر دور و دراز کشیده ایستاده است. برای همین بسیار بسیار پرسیدن یک پارچه‌اش در اینستاگرام موندم، مردم که کی میبروه دیدم که بسیار انتظار شدستند. گفتم خیلی بیا در نوروزی یک تحفه از طرف من برای مخلصام شوند. هم خیلی برآوردمش. با منیژه مشورت کردید؟ بله پرسیدم، گفتم خیلی اجازت باشم همین ترانه تانه دوست میدارم میخوانم. بعد چون هم وعده داده بودن یک ترانه دیگه شونه تو مرا جانک یارکی خوش رویکی من دلی مرا سنگ نزه یارکی دل جویکی من یار دل داده من عاشقی ساده من. همین سروده گفتن که با شکل نو یگان ارانجروفکای نو کرده سروده بخون. گفتم که با همینجا گفتم یادتون هست چند سال پیش مرا همین ترانه را وعده کرده. میگه ها یادی ما هست یادی ترم هست. گفتم ها هر ترانه را که فکر میکنم خواهش کنم اگر نه نمیگم چون مرا خیلی دوست میداره. مطمئنم در قاب تبلیغاتیش عکس شما و بران گذاشته شد ولی عکس از عکس‌های قدیمی است که روسری نداره. اکای ارز جان من چه خیلی که به نوارد شما بعد از آمدنم سفرم گفته بودم باز هم پیش روی آدما یک سخن میخوام بگم. وقتی که من در خانه خدا قرار داشتم در اونجا همه خیلی نگاه کردم گفتم چون بسیاری ها میگفتن که صورت من وقتی در اینستاگرام ماندم گفتن که حالی بعدی چند روز بعد رومالش هم میگیره سرش. در خداوند وعده داده بودم انا در مردم وعده میدهم. ما گفتم اگر من گشنه ماندم سبب گشنه ماندن من همین رومالی ما باشه ما اگر گشنگی بمبرم همین رومال من نمیگیرم ای سرم یا که ما لباسی لیچ دیگه با بر نمیکنم. این وعده ما به الله های. حالی که مثال آدم باید به خداوند راست باشه. وقتی که می نویسن ای رومال تا گرفتی ای کردی او کردی ما میگم که خاطر نباشه ما ای رومال هیچ وقت نمیگیرم. گفتم که ما اگر بمبرم گشنگی هم که ای رومالی ما اگر سبب باشه ما میبرم نه که ما مردن به کلا میگیرم ما ای رومال من نمیگیرم ای سرم. زیر کامنتاریای ما می نویسن که انا رومال شگرفت و صورت قدیمی ای همونجا در لباسای اطلس داشتم. بعد یک چند دوستان گفتن که همین بسیار موافقه با همین شب روز بهاره خیلی میره مانه ما گفتم که ولی بسیار گپ میکنن که رومال شگرفته گفته مثال اینا بشنوین ببینن که خدای نکنه نه مرمال من نگرفتم. اون عکس از عکس‌های پیشینه بود؟ بله عکس‌های پیشینه که یک سال پیش برای کنسرتم آماده کردیم که یکی اگر ما با دو کنسرت کردیم صورتمون تیار باشه که وقت زیاد نگیره چون همه ترانه هم تیار بود. در درون خانه چی مثلا در نزد انسان‌های دوست داشته پدر مادر پسرها روسری رو میگیره؟ در پیش دادرم هم حتی رومال میکنم آمدن اگر میپوشم بعد میبرم. در این یک دو سال خیلی دیگر شدید. تغییراتی که در زندگی شما پیدا شد زلیخا با همه خوش آمد یا نه؟ این که خوش آمد نیامد مهم نیست. خودم در خوش آمد همیشه مهمه. بعد از 20 سال همین گونه یک صحبت باز بیارایم. شاید تا اون 20 سال چندین صحبت های دیگر میآرایم اما بعد از 20 سال خودتون رو در کجا میبینید؟ روی صحنه، پشت صحنه، درون خانه؟ من نمیدونم. راستی گپ هیچ گفتن نمیتونم. چه خیلی میبینم خدمت نمیدونم. همین بسیار طور سوالی دشوار اکا جان. همین گونه که هستید میخواهید ببینید خودتون رو؟ یعنی همین گونه؟ بله. از این بهتر میتونم باشم.
خیلی دانشمندانه حرف میزنید. کتاب میخونید؟ البته کتاب‌های اسلامی یا در- بدیعی؟ هر دوش در بین آدمای دانشمند میگردم. یگان دوستی ما مثلا از قدی کوچه آمدگی نیست. همشون مثل شما. خدا بشکر خدا که بودت هم خیلی دوستای خوب میده. از دوستی خوب یک چیز میگیری. خیلی بد هم خیلی دانشمندانه حرف میزنی. خیلی عمر غنیمت است. مولانا هم چنین گفته است: بیا تا قدر همدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. براو. مولانا رو دوست دارید؟ بله. من هم عاشق مولانا هستم. باز یک دو سوال که دیگر پیشکش میکنم. مایلش. کارهای تجارتی چگونه اند؟ تجارت خوب است. باز هم خوبتر می شود روزهای نزدیک. میخواهم همین مگزینی دارم امیره کلونتر کنم. برندی زوزو بیوتی خیلی شناس هستید؟ بله شنیدم. کسمتیکای بله. خودم رو برآوردم. در اول نه اونقدر باور داشتم که خوب به فروش می رود. همین خیلی در بین 2-3 ماه تمام شد. تصمیم گرفتیم که این برند رو بزرگتر کنیم. زوزو بیوتی در کجا استحصال می شود؟ همین سخانه بگم در امیجا وقتی خورد بدم زوزو میگفتن. گفتن که یگان نامی کوتاه‌تر انتخاب کنین اگر بخواین که این برند مشهور شود. خیلی گفتم یک نامی بجایی دیگه دارم. بیا خیلی همیرا نامی که میگریختم. نامی که میگریختم همیرا پیشنهاد کردیم که گفتن زور. انا همین انتخاب میکنیم همین زوزو را. همین دلی نخواهم قطعی همین وای کردیم همیرا استفاده چرا کردیم. گوگوش هم همین گونه است؟ نامی اصلی گوگوش فایقه است. خانم فایقه همین گونه از کودکیش بچه های همسایه گوگوش صداش میکردن. مرا همین گونه زوزو صدا میکردن. خیلی نصیب و تقدیر همین برند زوزو را خلاص همین خیلی بزرگ کرده است. نگفتید که در کجا استحصال می شود؟ در چند شهر می شود. در کره می شود، در مسکو می شود، در خیتوی. زوزو یگان صحیفه دارد که فقط همین محصولات باشد؟ بله اینستاگرام؟ اینستاگرام دارد بله. خوب زلیخا میخواهم راجع به برنامه کنسرتی حرف بزنیم که هنوز معلوم نیست چیزی. نه راستی. ولی به خاطر همین برنامه کنسرتی از اشتراک در چندین کنسرت ها دست کشیدید. در بله، سال نرفتید به خاطر همین کنسرت. بله بله. در چندین چورابینی های بزرگ نتوانستید بروید به خاطر همین کنسرت. بله همه جا دعوت کردن. تشکر برای دعوتاشون. قدر کردن. در سرودی سالم در همه جا همه چورابینی ها دعوت کردن. نتونستم رفته چون فکر میکردم که به زودی کنسرت خودم برپا میکنم. خب ما نیز شما رو خبردار خواهیم کرد اگر این کنسرت امسال برگزار بگردد و اگر نگردد پس در دیگر صحنه ها ما میتوانیم زلیخا رو ببینیم، ترانه هایش رو منتظر باشیم. من زلیخا رو بعد این همه سالهایی که با هم پشت سر کردیم، زمانی که یک دختری خیلی کوچک بود، خردکک، شیرین گفتار، خوش صدا، از آن سالها تا این لحظه چقدر وقت زیاد گذشت و من امروز زلیخا رو تماما دیگرگونه دریافتم. آن زلیخای کوچک و خردککی که بود در چشمایش هیجان داشت، ترس داشت، از خیلی چیزها میترسید، به خیلی چیزها مشکوک میشد، از ناکامی میترسید، از پیشپا خوردن میترسید. ولی امروز من زلیخای رو میبینم که به خود باور دارد، آرامش دارد، اعتماد دارد. این ما رو خیلی خوشحال میکند و فکر میکنم که شما رو نیز. خوش آمدید زلیخا به برنامه ما. خیلی سپاس که دعوت کردید و اینقدر فضای زیبا برای ما آماده کردید. با باوری وعده میتونم که هر وقتی که یکی از جان دعوت کنند من بیام صحبت میکنم، چون که من گفتی خچون که دیگه ترس گم شده، دیگه چی بگم. این مردم هر سال انتظارند که زلیخا بیاید و چیزی بگوید. سلامت باشید. با بهار تبریک میکنم شما. تشکر به شما هم. مرا راستی همین خیلی که همون اینترویو ما زنکا مرا میبینن، من فکر میکنم یگان کس میگه که من مخلص شمایم، مثلا یگان میخواه حرف بزنم میگم تشکر، میگم نگاش میکنم میگه که در همون برنامه تان کو قطعه که آرزو
ҳамун ҷада гап задагин ҳамун ба зиндагии ма бисёр монанда. ҳатто гирья ҳам мекунанд, бовар мекунед, ба қаторшон гирьям меояд хидмат. ҳар занеро ки мебинам ҳамун барномаро пеши рӯи ман меора. ман дорум клипе ки мисол 20 ёки 30 000 доллар сарф кардагим. ягон бор намегӯянд ки ҳамун клипат мада писанд омада. ҳамин як барномае ки чӣ бигем ами камбагалаки шиштем ҳеҷ пулам сарф накардем. ҳамун барнома хеле обрӯ додааст ва бисёриҳо ақидаҳошон нисбати ман дигар шуданд, ки фикр мекарданд, ки намедонам чӣ фикр мекарданд. баъди ҳамун барнома бисёрш мегӯяд ки ман масалан нисбати шумо эҳтиромам зиёдтар шуд. шояд аз суҳбатом, шояд аз азобҳои кашидагим, шояд аз ашкое ки рехтам дар уҷа бисёр дӯстам доштанд. барои ҳамин ҳар як барномае ки шумо қадди шумо мегзарад фикр мекунам аз 100 та клипе ки мекунам барои ман бисёртар чӣ меора, фоида меора. ба ҷони дил меом қаддтон суҳбат мекунам. сабаби асосии эҳтироми теъдоди зиёди мухлисон ин барномаи ман нест, ин худат ҳастӣ. Ташаккур. зеро дар ботинат дори ҳамон шаҳоматро, ҳамон зебоиро, ҳамон фаросатро дар худат дорӣ ки тавассути барнома одамон диданд. ва ин барнома фақат як лалие аст ки дар он ғизоро меоранд. ман ҳамун ғизоам. бале, шумо ҳамон ғизои лазизед ва ин барнома ҳамин лалие аст. хайр, азизони дил, бо орзуи саломатӣ, хушҳолӣ, тансиҳатӣ ва ободии ҳамаи шумо ва зулайхои азиз барномаро инҷо ба анҷом мерасонем. худоҳофиз. худоҳофиз. дӯстатон дорам.